Kamoshndut Youth Movement lengba ka RTI kalalap pa ki skim bala bha asha upat bha lengba jong UMLA bakentup ya ka skim SRWP CMRSDF bat kiwe hapo jong usnem arja khat pra haru araja arpuar la penlong penban ya ka kum ka family business unong ilam jong ka seng uba shemren yaw ulai tho ba lengba ka RTI kalapen ya ka jing pentre kam jong UMLA ya ka te ka mang pisa ka bade na ka banta ka skim jong ki pat ba Agabay day kani skim COVID-19 ni iyang na ilang ba kajing ulut ba kajing yo no MNA kawalong sam lak tengka kababun ba kini kajing ulut kajing pinsel kaya ba kajing siyam kajing ihang ni project skim baro kila kajing kiat kajing ulut lalu kibam gidi kajing supply nang ta kajing kiat nang ta kajing sakta jung umu nani kanu kabreu kawayo unit nyang Jepang COVID-19 ting siam bahang ni kejing pulut kalong sisa san polak baladan ni pet kumahmat bre bajungi bat bang siam yang kini kisni ki puar belajar or kadang wandeng shop kini kam COVID-19 ni siam ba kini kejing pulut kami hap bat kabau MLA ulai bun saktian hai kini ki bre ki baladan ni Jepang mati babuli ki bre ki basya bang set kita ka kasau sini kita Guarantin kiaban lut hinan naladian ukabam kani katai kita terter bat bangi yang ne kadai kajing ko kawa nakaliang jong kasoka hapo juga jelam jong emli jong iba lapo ya kani ka amount sanction ko san polak bala pulut ya kai kani ka full payment ko bala grow ya ka ko san polak dekat pun kajing i kaseng kajing ni yakin kisini beladap kajing ya jong ni pang ini bakalong siya kabutko adu kata-kata namar ba kajing harap lani kita kini provide ya kan relief kalong siya kaba isn yang itu ki breu ki siam ladot ki yo ya unik nang jimpang ba ki ba set khasau singi kumala advice ne lo bu dok sarkar bar kalong siya kaba isn pinda yi la jong hikmat hal yang ni tangi kajing set bar kalong kajing set kabam so ya ha kum tang na kalian keseng kajing hiru ikerpat yang beliau berborong jeni pada dawan akabor ni kini pat dia beli menawan akabor pada dawan ng shop yang sasisin kung kade klam kade jimpang ikerpa tu dah lehop tu dah tray hop tu dah penyayok yang pisah yang kade yang kibade banyo namar ba kani kade kapor kabangi ong klam awan kadan sa jimpta kabajo dia wei pakawai kabriu kibayo ya kade jimpang di sistem dia kutang ikerpa jur ya ka maka hakalian di bosan siang di ujung MLA menjur di berikan pet yang kini kebentar basoha bagi kenu hamtam beri yang kini kakam COVID-19 tu dah lepar penyai nadu hadong lebih provide kabam tadi kejing kia iki kejing sumar kejing katia kejing kadang kidawai kedesin berkumta terter naliang kajongi kamau sudut youth movement agar kejanmit nilai rai bangin pensai pajba yang bagi sosial media alor ka RTI ka bangyo na department baper kan sarkar kamtam haga bedai ba kiskim bala pentri kam do MLA jong mau sudut konstituensi te agar kapor katkum ka RTI ka bangyo na BL Pakente MCS Joint Director and PIO Community and Rural Development Nikalaya. Ki grant dan ki scheme ki ba kamau sudut kilayo hagi South Likisnan katas nam ada kata kendai arpo arpuai kat baus nam arpulai padio te hosam ada kata kendai kadai arkrur ada kendai arkrur arajar arpuai arklur sampulak arajar arpuai arklur sampulak arajar arpuai kajing pelut kalong naga arklur sanpulak la penlut kumba arklur sanlak
kat ba arpsan lakpat uklem Menteri Kam te hakabede bat usnem arjar kuer puar ulala bat Menteri Kam baro arpsan lak kata gede kajing yok bat kajing penlut jong MLA jongi ka total jong kajing bom la Menteri Kam jong MLA hakini ki lai tuli isnam kata usnam arjar kat pragat kendai arjar kat kendai arpo bat arjar arpo arpoe kalau riu pulai la pram prajar arspa lai pesau tingkat te wede bat kane nakaliam ka jongi ngi labru ba UMLA jongi ula penlut kambun hago pentre bantit ya ki CGI sheet nani ki tin sob yang kabla kot hadu lai klur sau lailak dai ku prahajar tengka kata kerteng jong ba Dominic Martong parajamu dia lor kani kebentar na kalian kejongi ka mau sudut youth movement ni kentu ya kiban salong MLA kibat mai ba kim de bat penon kampung ne keskem ban ai ni ban syak ni ai tang hawai briu la ni ha ki bayeng jongu nama ba ki ba mentai ki setong ba kala de tang ka family business jadi kalian kejongi tujur ba nang ni syakmat ki MLA ki MDC pat ki wapet ya kiskim bare karoy kapar kim desu ban penon kam tang na kaju kayeng lani ban penlong ya ka tang family business kalau nggak keren nak minta kalian jong ke MDC scheme ke MDC scheme jong arjar kat kendai arjar arpo ngiui ba UMDC jongi uai kanega solar light hapo mau selut expensi arpun regular ndre hado menta gi klem padi kine gi jing ai lane gine gi light ki bamu ulat ho angne tengi kerpadi ba nangne syakmat un pen light now gine gi solar light kumba ula ai gine gi jing tho angne tengi kum kaseng rungi dawai ba unang le kamkloi kini gi ki ba ulat ho akane ka sheet jong ane hakane ka RTI kumbang ngi nglayo ni information bat kumju tentang iklan spang ini scheme arjar khat khandai arhajar arpho hadu arphoe ngi ba une MDC jongi uai tang katu katne kisnong om ya baro ka constituency uai tang hadu saulan ne sansno te ingkerpa di ba lada udang wan biang hakabor ba nangni syakmat ndai ban le kumne ndai udai ban pelang ya baro jong ka constituency baro kawai hoi 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 TMC si Turki sentil di kalayaban pernah TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah